thobela ka moka Change Radio le dumetša ke ntate Thobejane. Hei Raymond re go go botse ngwana Modimo go se tsebe ke kotsi. Rena ke dutse ka kua nako e tele 5 years ka moka, and then ke dutse go 5 years ka moka ka nla matšatši ge ke dutse ka kua go le go a diragala mohlolo mošo re go go botse gona go le go a re kua Polokwane Makgowa a ile a dula mmethini kore Makgowa a tšwa ripa tše pedi ke mogana a etšwa diripa tše pedi ba phirišana ka monga kereke yena le kganyane ba re no re roma motho kua o tšhela petrole mahala a se ka ba o bua itšhetšwe ba bangwe ba re a ka se boe kore ba nyaka go bona maatla ale a mogaladule ka mokgwa wena o mo rata ka gona gore ke maatla lo tša go so le tšeo awa ke nnete ba ile ba kwana ba kgetha ana Makgowa a mabedi a ke tsoro ba tsa malomo ba ile ba apetša ka tšhalete šibale ba tloga ba yana kua Polokwane kua ba tšhela petrole ba re bile ba kgopela full tank le ba se no e tšhela mola e tlala šibale ba tšhaba ka full tank ke moka banna ba kua garageng ba founela kganyane ba re no go na le koloi engwe e so tšhetše petrole mo full tank e tšhabile le kganyana re awa ba tlogele ba tla boa ke a tseba wala o kuša gore o tseba jo gore o a tseba ke nente banna ba le ba fihla poleke ba re ke tetšhwene ba hwetša mollo mo mogologolo o thibile tsela go o thibile tsela tšhibala ba boela morago ba re ba o tšwa ka sela sa ga R37 ba boela morago kana R37 gape ba fetela kwa Potchefstroom ba e bona koloi le vum ya feta e feta poleke kwa tseba kwa sa tale ka ke le Porong gore ba re ba ya ba tšwa ka sa phela gore ka sa enka mola gona na poleke eo ba hwetša mollo gape ba hwetša le baka mara ba makala ba kopana le dikoloi ba boela morago mongwe a re ya a bile le mo re bona mathata ba kuša gore ba santse boele kae ana kua Potchefstroom ba ye go pataya tšhelete ela ba ya ba kgopelana ba karatšhe ba rawa re kopa tshware le gore tšhetše petrole mo mahala re tšhabile se ba founela kganyana a rawa letšheleng ba e patetše le ka nna ba lokolela ba e bola taba tša go tshwanetše kore ke magic wena o ka nagana gore ke maatla a Modimo ga te next a se maatla a Modimo bjalo mogala jwa gešo go se tsebe ke kotsi mara ka lena matšatši mohlomong Modimo o tla go bula mahlo le wena. Tanko Madume the Change Radio listeners, Madume wa feme ke Terence mo Mafikeng North West Province. The Change Radio listeners, ke re ke tsene ke ira voice note e ke lebiso go Raymond Rammalo o e leng gore o tsweletse go itira spokesperson sa ZCC o e leng gore o mo The Change Radio go tla go utlwa gore ga teng ka kereke ya gagwe gore a ba tswa a go defenda kwa e defendang teng. Tiro e o e dirang ga ena gore thibela ebile ga ena go thibela diketekete tse di santseng di tla go bula bana ba Modimo matlho ka kereke ya ZCC le dikereke tse di tshwana le ZCC e le mo postola ka gore operation ya ZCC le dipostola tse di tletseng ka lefatshe ya tshwana. So wena o bona dikereke tse di dira sentle hela ga o di bone phoso epe gore a di bolaya bana ba batho wena go siame hela mo go wena. Bana ba batho ba heletse ko metsing ba rometswe ke tsone dikereke tse, bana ba batho ba heletse ko dikgageng ba rometswe ke tsone dikereke tse. Bangwe ba jelwe ke dibatana ka gore dipleke tse kereke tse di romelang batho ke dipleke tse e leng gore di dangerous mo e leng gore go dula dibatana tse e leng gore ga di a tshwanela go kopana le motho, ga di bona motho di mmona e dinama
di a moja. Bana ba batho ka se sebaka ba santse ba batliwa, ga go itse ko ba leng teng, ba jelwe ke dikereke tse. Batho wena phosho ga o e bone, ebile o eletsa gore di-platform tse di Change Radio bo kgotšheletsaneng bo Ricky di dintsi bo Mmelemo, o eletsa gore di ka tswalwa, o eletsa gore di ka khutla ga nna le downfall mo go tsone. Itse gore the Change Radio ya khala ya ka isimolotse go na le mo e tla khutlang teng. Sengwe le sengwe se na le bokhutlo, sengwe le sengwe se na le tshimologo mo se simollang teng, go na le mo se khutlang teng. Mme ha e tla go nna teng bokhutlo jo ba the Change Radio, mare tiro yone e tla be e dirilwe, tiro ebile e tla be e dirilwe. Di tla sala di-clip, di tla sala di-video mo YouTube, ba batlang ba santse ba tla iponela. O utlwa rra, ga motlhantse the Change Radio e ya bokhutlong, e tla be se downfall, e tla be go ratile Modimo. O utlwa, go tla be go ratile Modimo, sengwe le sengwe se na le tshimologo le bokhutlo. Le yone kereke ya gago nako nngwe e tlile go fitlha ko bokhutlong, bokgopo bo e tsweletseng go bo dira mo baneng ba Modimo bo tlile go fela. Ene mongwe wa kereke yo sa gagwe go thata hela gore a bolelle balatedi ba gagwe gore nako e fitlhile, go thata, nako e fitlhile, re o feletswe ke matla. Batho ba batletseng ko ZCC ba tletse fela gore ba profitiwa. Diprofeto tsa maaka ke tsone di batladitseng ko gore ba tla kry-a mebereko. Ke ba le kae Raymond ba ba sa berekeng ma ZCC ko kerekang teng? Ke ba le kae ma ZCC ko kerekang teng ba ba lwalang, ba ile ba setseng ba itlhobogile, ba ile dingakeng, ba tswile ba ile dikerekeng tse dingwe tsa mmuso wa ga Satan, ba re ba kopa thuso? Ke ba le kae? Ga se gore wena ha ile gore maybe wa bereka bontle, kereke ya ZCC yone go thusitseng, mmereko go ra gore ke laki ya gago hela, o filwe ke Modimo. Botshelo bo e leng gore ba botshela ha ile gore wena o tshela sentle, leboga Modimo. Tlogela bana ba mo, tlogela di-channel, tlogela di-program tsa go tshwana le tse di Change Radio, di bule bana ba Modimo matlho. Ha o rata ZCC wena itulela mo go yone, itulela mo go yone, ba leng gore ba bulega matlho, wena se le ke go a tswala, se le ke gore ha the Change Radio e bula matlho batho matlho, wena o boa wa tswala, tiro o e dirang ga ya siama. Se le ke go ema tiro ya Modimo e approvilweng ke Modimo, se le ke go ema ko pele ka gore wena o tsa gore o dira sentle. Tshwarelo wa feme, ke ile ka distepiwa ke kholo e ne tsena eo. Ke re go Raymond Rammalo, ha ile gore wena leitlho la gago la semoya le santse le tswalegile, ga o bone sepe ko ZCC, rapela Modimo wa nnete, e se Modimo wa kgalekganyane, Modimo motlhodi wa magodimo le lefatshe. A ko emise hela beke kgwedi o sa dirise ditaelo tseo tsa ZCC, o rapela rara rona, o tlo bona gore ga ona go bona sengwe. Bathala o santse o tsweletse o berekisa dio tseo tshepetse mo go tsone gore ke tsone di go thusang, ga o tle go bona sepe Raymond, ga o tle go bona sepe, because wena la o ka bontshiwa diphiri makunutu a ZCC ga ona go believe, because o e tshepile thata. O tshepa yang motho o sa mo itseng, o ka ntshepa yang ke sa o sa nkitse? Kereke eo e kotsi go feta dikereke tsotlhe tse di tleng di a nna teng mo South Africa or mo Africa. O utlwa, very very dangerous that church. Maphelo a bana ba Modimo a tlhakatlhakane ke kereke eo. A butiwo le ba ko Taung, sa se boneng ga se maaka, o bone a kere Modimo wa gagwe mo ratile o ile a mmontsha, motlhodi wa legodimo le lefatshe o mmontshitse gore mo leng teng, mo naganang gore ke teng ga se mo ke leng teng, ke mogabo dinoga moo, ke mogabo dikgwanyape. ZCC e leda batho ka moya wa kgwanyape, wa itse le wena kere eo yone o itse sentle le gore ha o ya dinokeng
go na leng ko ke yone modimo wa ZCC o. So modimo wa mohuta o modimo wa noga o kgopo ka re noga ke so se tsamaisana le Satan, ke so sa ga Satan. Dio tseo di tsamaka di tlhabelo gore kereke ya ZCC di kereke tse gore be di godiliana ba tlhabela dio tseo ke tsone di nang le matla ba di fepa ka madi a batho, ba di fepa ka madi a batho. Le tswa bona kereke ya gago ile kana rawe. It's because of the sacrifice bana ba modimo ga go itse ko ba leng teng. Bangwe ba tlhokagetse ka di-accident mo ditseleng mono go tsabagela gore ke di-accident. Dio tsa ZCC ra di bohitlha ga leitlho la gago la semowa le santse le tswalegile ga ona go bona sepe. So se re baba se akisi ba ba boneng gore wa re ba bua maka ga ba bui maka ke ba le kae ba utlwileng kabelo o le wa go Free State wa go Botshabelo ke ga ile gore ke sa gopole e ka intshwarela kabelo o reng o na utlwa diphala di lla go tlase ga metsi go la moraga mo ga lla skupusa mathuela ga lla mapiano o ra go motho a ka i-createla maka go tshwana le ya kereke ya ZCC ke kereke ya mmušo wa ga Satan ya go tlase ga lefatshe ga se kereke ya le godimo utlwa rawe tetiso wa utlwa kabelo na utlwa diphala di lla go tlase ga metsi ke ko e leng gore e tsa matla teng kwa itse le wena o itse sentle. So tlogela bana ba modimo ba bulege matlho ka be wena Raymond tlogela bana ba modimo ba bulege wena itulele mo ZCC utlwa itulele ha o lagana gore ya go berekela. Ba bangwe ba ba ntletse mo bone ba tsa gore e santse tla ba berekela kante ke tshenyo ya nako. A bana ba modimo ba tswelle go bulega matlho, a bana ba modimo ba tswelle go bulega matlho a ZCC ewe aowe mmušo wa ga lekganyane aowe bana ba modimo ba boele go yene. Kereke tse di capturile bana ba batho, kereke tse di le bana ba batho makgoba. Utlwa gore go tsididiang e be go toye go tsena ko metsing ka 12 bosigo ga wa di dira dilo tse wena ka bela. Modimo ga a romele batho ko diplekeng tsa go tshwana le tse mowa o galalelang ga o riski ka botshelo ba motho. Modimo wa nnete motlhodi wa magodimo le lefatshe ga re ke ye dinokeng, ga re ke tšhese eng kofi hela ke bitsa leina la Jesu, ke bitsa leina la ene morwa gago o esi wa ntlholela mo leina le la re tlholela. Ditaelo tsone ke tshenyo ya nako, re di phethile ditaelo rawe ene itse gore ditaelo tseo tsweletseng go di phethisiwa ko ZCC ga o itse gore o dirang. O ka no phethisiwa ditaelo tse o di phethisiwang tseo ko dinokeng kante o bolaya batho. So tlhabologa ngwana ga re rang malo, tlhabologa o santse o le ngwana, boela morago ka bokgoponyana bo nang le bone ka re wena bokgopo jo dikereke tse di tsweletseng go bo dira mo baneng ba motho ga o bone go bontsha o le kgopo fela jaaka tsone. Ga o na kutlwelo botlhoko, o ka ntse o bo tšhaela bana kiba ba dirisiwa ke bomama bone ba ba ruta boloi. Ga nke o bo tšhaela sepe mo go tšhwa go tshwana le seo go raya gore le tsela o di tsone tseo di siame di direge le bone o tla re ba akelwa ke tlhabologa man. The Change Radio listeners, le tla intshwarela ga ke sa bua sentle.